pobjeda, 3 poraza, bez nerešenog rezultata, 183 cm, 114 kg. Bosna i Hercegovina, Denis Stojnić. A kao što je Željko rekao, Denis je nastupao protiv najvećih svetskih imena. Jeff Monson je ove večeri trebalo da bude sa nama, nažalost zbog povrede morao je da otkaže dolazak u Novi Sad, ali je ipak sa nama. Putem video poruke obratit će se svima vama koji ste došli ove večeri u Spence. Hello Serbia, this is Jeff Monson, getting a hold of you from the United States. That's some bad news, unfortunately, in my Korea fight. I got a finger in the eye injury, so I'm not allowed to fly right now. It's going to be a couple of weeks, and I greatly apologize. I was looking forward to the match on Saturday. However, talked to the promoters, and they've been very kind to me, and we're looking at coming to Serbia again in the near future. So I can be on one of the fight cards there. I have a bunch of friends there in Serbia and Croatia that are coming over to see me. So I'm very, very disappointed that I can't be there. But I will be there again soon, and we're going to set out for the next fight, and I will be there and I'll be able to meet my friends and my fans. Thank you very much. Jeffa Monsona držimo za reč da će doći u Srbiju, a ovo je prilika da se zahvalimo Denisu što nam je izašao u susret i odlučio da nastupi na ovom turniru. Nadam se da ćete uživati u borbi koja vas očekuje.
Jedan aplauz za našeg gosta, Tihomira Brunera. Sada je dobro, sve u redu. Dakle, u prvoj rundi Amerikanov, pobednik, naš dragi gost iz Bosne i Hercegovine, Denis Stojnić. Odličan meč si odradio, ali sigurno ostaje žal što ti Monson nije bio protivnik. Prvo se zahvalio svim gledalcima Srbije i Novog Sada. Drago što smo ovako fino primili, pogotovo vraćanje Elovića organizatora. Šta mogu da kažem? Žao mi je što Jeff Monson nije radio samo meč, pripremio sam stvar tu taktiku. Nismo pripremali napad kod nas u klubu, tako da hvala Tihomiru što je nastupio mjesto Jeff Monsona, a Jeff Monson nek bude sramota što nije došao na ovaj meč i ovako ljudi zradi. Šta misliš, da li si uplašio? Pa vidite, ne bih rekao da se on uplašio, ne hrabar momak, ali radio 3 meča za redom, radio grappling turnir. Već kad je potpisao sa klubom iz Novog Sada, Milović braće, trebao je da dođe ovdje i da osjeti obraz. Pogotovo publika koja je došla i platila karti, žao mi je stvarno što nisam radio Jeff Monson. Pobjedio, izgubio, nije bitno. Ja sam došao ovdje iz Holandije, iz Sarajeva i mnogo svojih prijatelja je došao pa ono šedno. Još jednom pozdravite fantastičnog Denisa Stojnića.